নমস্কাৰ খুলুমবাই ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল প্ৰিয় দৰ্শকসকল মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আমাৰ মততে যেটো অসমত মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰৰ যেটো নিৰ্দেশনা তাতে এটা পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰচেছ চলিছিলে তাতে 2022 15 ডিসেম্বৰ পৰা মততে মে জুন মালৈ চলি আছে মততে আৰু প্ৰায় এক মাহৰ অলপ কিটামান বেছি দিন আছে তাৰ মাজত আমাৰ চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত থকা বিজনি সাব ডিস্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত থকা বিজনি এগ্ৰি কালচাৰেল সাব ডিভিজন অফিচৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যেটো ফিল্ড কৰ্মী এগ্ৰি এক্সটেনশন এসিস্ট্যান্ট তেখেতে যিবিলাক মানে ভাল পাৰফৰ্মেন্স কৰা হৈছে ৰবি সিজনত যোন ফিল্ড কৰ্মী সকলে ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড থাৰ্ড পজিশন পাবলৈ সক্ষম হৈছে সম্বৰ্ধনা মেলৰ জৰিয়তে আমি একটক সম্বৰ্ধনা সন্মান একটক দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেইখিনি মেল মততে আমাৰ মাননীয় SDO শ্ৰী যুদ্ধমণি বসুমতাৰী আৰু সিনিয়ৰ এডিঅ অশোক দাস ছাৰ এখেতৰ দুই মহান ব্যক্তিৰ মহামান্য ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত সেইখিনি মেলটো আয়োজন কৰা হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো হেকলি চাই যাব যেন হেকলি চাই সেইটো অনুৰোধ কৰোঁ থাকে নोंथांमोना ভিডিঅ'খন now felicitation for one of the best performer Oran Jaiva Sunadai third performer best performer of the year of the Paddy Procurement now going to felicitate second best performer of our mission Paddy Procurement Mr. Paddy Saha, one of the four most best talented agri extension system in our subdivision. Mr. Paddy Saha, Mr. Gulam Ram Saha. আৰু এজন ঠিক কৰিছো মানে তেও হৈছে আমাৰ ইঞ্জিন বস্তু তাৰমানে তেও বহুত কষ্ট কৰি দিছিল তাই সিদিনা তিনিটা বেছি আহোঁতে বাচ্চাটো লৈ গৈছে আৰু দেউতাৰে মোক নিজে বহুত কষ্ট হয় আৰু আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চো লোৱা হৈছে দুজনে জানিছে दानिया जों फैबाय हटेल बाजै बिजनि माने CRPF केम्प खाथियावहाय दाने प्रिटिभजन माने जोंनि मिटिंनि उनावहाय बेवहाय एसे जानाय स्टाफफोरनि मोनसे आयोजन दं बिसोरो जोंनि स्टाफ नै बिसोरबो जाखांबाय बिसोरो मा जाखो औ बाजै माने बर'नि आइटेम बाजै माने बर'नि आइटेम जोब आरो खायद'फ्रा गासिबो सबाय दाउ अनला हालदै बाथोन बरिया ना थिगा थिया दानिया फैदो नायदो नोंथांमोनहा नै बेवहाय जाबाय बिसोरो जोंनि गासैबो नै बिसोरो जोंनि स्टाफ लेडि स्टाफफोर रेमजिम माबादि जानायफ्रा गोथाव मा दं आइटेमा औ बोरमा मोनलायबावदों बिसोरो थिगैनो दं नोंसोर साबसिन मोनबावबायसो ना अनानिथा गन्थं गोदोलायदों जानाया अनिथाया नायलाय अनानिथाया गन्थं गोदोलायथारदों जानाया एकदम अनला ओंख्रि साया गन्थं गोदोलायथारदों नोंना माथो आसलबो दं जाथ'वाखै मोनथ'वाखै दे मोनगोन नै बिसोरो जोंनि दादामोन खायसे ठीक আছে ना अनला ओंख्रि ठीक दं राजु पुलिस दादा हा साहेब बरिया ठीक আছে
औ ओमफ्राय न' एन्ट्रि बाहाय हाबनो मोना आंथ' एसे हाबफ्लांदोंलै बेवहाय बे किटचेन बाहाय मावनाय दांनाय संनाय खावनाय गासिबो जोब बरिया गासिबो मोजां आरोखि हाइजेनिक साफा आरो सोरबाफोर फैबा फै जाफै नैबे जाहैबाय फेमिलि सिङाव हाबनानै जानो हायो नै भाई जोंनि माखासेफोर दं नै आयौ बिसिना माथो एल खनायावसो माबा सिंग्रा साना भाजा दंलाय बिसिना स्पेसियेल ओंखाम मोनथ'वाखै औ नै ओरैथिंहाय बेसिन वास एन्ड बेसिन मोजां आरो एसे माइनास खालामब्लानो ओरैहाय थांबाय सिदा बे माइनास बरिया कैसा खाना अच्छा है ना बहुत अच्छा है ठीक है नैबेथिं जाहैबाय साहा फास्ट फुड आइटेम सोरबाफोर दावदै जायोबा खालामगोन ओमफ्राय रुटि जायोब्ला रुटि बानायना होगोन भाई नायगिरि नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै माने जायफोर बिथांमोनहा आंनि भिडिअ गोदान भिजिट खालामनाय बिसोरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनोबो बावनाङा मानो होनबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामब्लासो एसे गोदान गोदान आपडेट खालामनो गोसो जायो एसेनोसै सि इउ नेक्स्ट भिडिअ